Positive Africa Radio TV, la chaîne qui booste votre vie. Avec Positive Africa Radio TV, devenez le meilleur de vous-même. Positive Africa Radio TV, c'est l'Afrique autrement. Fogole serer injaga hino dayo mak ndax indal na nun xaye no mbinde ne layel Positive Africa Radio TV. Positive Africa Radio TV aref ngelna andona ye ka iño horel ndax dol bal ngi no bal no xeyñum no yifum no andum no jegum amo jelo don mi ande mag taxelu o donen. Positive Africa Radio TV aref ngelna andona ye ka ñoxorel ndax ngi no bal mo stoxal ke ref na cerum ndax and no ki no bal amojo andel e mena a xewtu na Positive Africa Radio TV o xerfna no layano le koy a xoyel Ngor Bukar Njaay bat Ngor Ñila Bukar Njaay asal makora le jegem e xaye koy i mbugo ngar no ka andona ye tig cegu solo yo tig cegu o njiriñ i mbugo ngar no kena layel xel ne andona ye nag i ngelu o yifta a yifa ke in fo ke i ngelna o nduufa kama yifa ke in fo kete warna wagna o rimana in fo itam ke andona ten refu o ɗomel a doonoxanga took in a keenalum i mbaru o njeg e o fogole seereer ko yo'noxna rek ke yo'nuna xupun doole kaga ref ndigil kak yaam i anda ye no ñoow in mbeeto mbeet a jega yiif lakas doole maak la yoroxna in to a yaarna in kili doole fene koy no ka i nga'a fo no ka mo'na akid in i njaɓin mbaat i mbañin taxu bo a qemima ke in a mbadnooxa i ngela boog mbexeya mbeeto mbeet bo ñoow in a refo ɗee ndoor ndaqeeñ in o fogole fat i ande refe in som na ñoowa no lang ke a xalaat in xane ndefu ax ke i nduufa no lang ke no ñoow in to ax kene na sulit ka o kiinoxe i ndef ka o feet a faaxa boog bo i ngora a paax me a xalaat in a njofna fat i mbexey bo a xalaata kene a ngomir fo yiif maak le yoor wina in fog we o kiin refe tig lakas ka jel na yiif ke i yiifog na faak fiyu in wiin we i ndef na xane to ke i yiifa xane na fi ka in wiin we i ndef ka o feet fat i moytoox boog a paax a xalaat in to i ande o mangu datit kaan muk took ngiic nene xana faax bo i mbekta a qeeñ in mbeeto mbeet ndax i mbaagin o may ɗan fo parke kena ƴufna na a ngotida mena in kili nda a qeeñ in a mayanga fa a qoox in
tuswag katerok ten no ndigil ngaw mayu muut waagate jeewel fop koy ka fi'el na adna fo no ñoowale yaam paax kaanu kiino xa nda kene i yooɓirano an to yaago de kene a xoolanga na yiif in fo na qeeñ in xan i mbaaga kili nang riñ yoon fa a qeeñ a qoolu yaa o ɗomelo la a xawa in o fogole no coono ku ndefna fo no xa ɗomel a xu ndefna i yoonanga fa a qoox in ndamoox no yiif njambaar lena wuuɗaana in kili i yen ke mukk ngañ ne magin a kundale jak i mbaaga njaayoox bo a lang nda i mbuuroox ke mukk fog we a naqad fo o ɗomel njare ƴufel a xesanga fadiid fat i njaɓin fo xeeñ letu ndoonin no ndaalaan ndax ta yaar na a qeeñ in to girla no tiid ka no xa ɗomel in a ndongik o mbiño lakas a naqada fadiidanga fat i saytu xina paax to ndoonin soom mete xel na doonoox i ɓisangaan ma ta fadeerna i ngaañ a qoox in a fiyangaan koy xa ɗomel ka may to mbogre i mbaagano yeg no ceer in na yiif in fo na qeeñ in nda o ɗomel xeeñ refu na den fop o ɗoxa o la moƴna ɗom nen fiɗelo ñaay ka doxa kam in a cuuta xeeñ in nena tufir boya ta muur ka yiif in to i mbi'ange o ndang ceer in a sooy o ɗomel a waag ref kana dimle'a o kiin no ñoowum mud no mbelala no ɗomel a nanga fi'a in o kiino qas i ndefanga o yaal yiif oxa refna na naqad ka nanta wurus ke o ɗak wurus a buqa no fiɗel boya ta ref ka o xeɗo mosu o la fop a yaawa lay kere no leŋ i mbasanga koy a naqad a xolta in a girid a loota ka no ñako ngim in fo no ñak yaakaar in a uup a kamba ka no xa yeng xa peed keer in xan i nang pul neno juxub to meleƴa nden jeeƴ njoloor nda kene o kiino tamooxu na xooxum a and ke ta refna fo oxe ta refna waagu nan nene i mbuganga boog o ndef wiin xas to a liit in a longit fat ndañ ne na qeeñ in a yipa kili o siso ngim fo a koolax a motu sik to nene a soɓanga sax fuuxaroka in yaqan ke i mbadik no julaago la no ngiin in no ndigil a naqada ɗomu a waaga ɓek fuux kama qeeñ in bo a tamax in a pictoox nda fuux koy o fogole lek a nanga refa paax no kiin to i soxla e o ndaman saa yu ta garna fuux a nanga nga faf kam xeeñ in nena kun fat i mbaas a teɓala na naqad a may ɗan kam in an waagu dek a teɓele bo fadiid ke i mbaag angaan sax i soxla a teɓ ndax xaya saxa na qeeñ in a mbaago njol to a ƴuf na la no parke pagkateer in a nguur xooc ka forol la na qeeñ a peeru in nda fuuxano kiin mbaat fuux tig xele tax i mbañin o kiino kiin a jega sañ-sañ a fuux to a laltin o ñoowole ndiiki a laltinax xoy wa ngoor to fadiro sebaan moƴatu may meen nene moƴo may fop ka njoorna rek nen xon faaf
ngunra bo leng wagate an doleng imbiange ondang koy ndiki indef paylok to adna fana a payloka mayna oniban hanama dox maga ten taxu lam to xaye xataxu bo okin refate okin yam ka refat wa ndax ta ñoow jema refa roog taxu i ñaka ngin in so ɗegiro kay fo kena fiya o ñoow ndigil o kiino xa a ñaka nginum yata ñim ina o ribolata fañit ena mos e ñim nan nene to an ate mama xotit kan ten taxu tagenat no ɗasa a xooxum ndax a lalit e ngoro to seban a dadad yaga no ndigil a paylok xooxum soma refatu to xeeri cuota a mbeel a ɓuɓula te ñoowog na ma o ɗaay fo o mbel fa neq a maado xoog na iyo o fogole kene roog rek ke andona ten i ɓisit nuun xane na Positive Africa Radio TV jetay le koy faga fule xan i ɓato ndakooxid ten rek na bes fa lakas ngidma nuun to njokaan no njal to ngeɗana nuun jam nuno fop yasam jama maadoox kam o ñoow in jama maadoox no ku i mbi'a jama adwana in a falakana in a fara in took a fala in a lang a fara in o ɓem roog o njanun a fara in o ɓem roog o ñamaak yasam i ɗooqa jam to nget fa Ndofene to jama wide eno kurkul to i mbaganel andanel njeganel njofanel to poos kena suna fo xaalis to yasam oxu and naye wagiro yaqan njeƴ ne wat ba waag na in tig oxu wagana yaqan njeƴ ne mud aussi ba waag na in tig yasam roga fi'in rogo mbindan sen rogo ndiman sen no barke no dan faax we fo no barke faapin fo wasek ya in bo jaf lakas jam fa jam te reedu o pog nuun ngor ñila Bukar Njaay asal ma koorale jegem njoko njala paax Positive Africa Radio TV, la chaîne qui booste votre vie. Avec Positive Africa Radio TV, devenez le meilleur de vous-même. Positive Africa Radio TV, c'est l'Afrique autrement.